Kaba unong hikai skol penpau ukeli yai kena sebang ka Bible. Pidon Bible jayeng. Pidon don. Barok ni don Bible lagi. Bat pila ju don ka Bible ka bahe ayeng. Don. Pila ju pet sisen sepok jong kada Bible. Lapek. Ong itai kena ngaru sisen ngalayo ban keli hayeng ya ka Bible ka bahe. Kidak ru ki bahe bai pulei mei badipa ki bala teman. Ong nong ikai skol haba pi keli ya ka Bible. Pisyam ayu hapa jong ka Bible. Ong ikena ngasyam ya ka dur samlai kong. Kita ngalapet ya ka Bible siapa? Kai pilap ngalap ya ka dur jong samlai kong. Tong samlai kong negeri na ayo ka Bible.